Mayam Bukram Zari to Nagir Impact News Nay Raj Nongthombam, Manung Hutna Hariba 360-degree analysis of news and events. Mayambu Tramnokchari Haukiba, Tasigi, Habiti Megitang Kundagi Haukiba, Kui Manipuri Oinatrani Pansuba, Sumang Lilaning Tamkumai competition, Haudokpagi, Torom Havatare, Haudopagi Tormasida, Saru Yakiba, Manipuri Chief Minister and Biren Singh, Nalandamasida, Lariba. Corruption की मरु इन थबक लोग मतम दे लाइक corruption की फिल्म मसी लाक्शन नब के दमकता staff selection board अमा लिंकन नब के दमकता cabinet की मिफमना खन्ना करे है बगी वाकुम से फोंदो करे तो ना staff selection board की मतंग है बता रहे कोई कि मणिपुर public service commission लाई अदु हाई रिबा मणिपुर public service commission MPSC ना लौरिबा थबक है बता रहे लौरिबा थबक ना तरगा मागी exam सी मरु इना कोई officer level की grade A नत्रगे B नत्रगे class 1 class 2 हाइरिबा मयाम सी ओइना मखोगी थबक लौबदा चंगबु मतमदा मखोइना MPSC ना मसेगी एग्जाम से लौबगी मोंग लई अदुबु मखा ताबा कोई grade 3 नत्रगे grade 4 हाइरिबा class 3 class 4 ही नत्रगे group C D हाइरिबा group सिंग असिगी थबक लौबु मतमददी मसी मागी department सिंग अदुना agriculture department organ agriculture की MSPDCL organ MSPDCL ना PhD की organ PhD ना education organ education department ना मागी department ना थबक लौबगी system अमल लेरी से मसी महत्ता कोई union की सु UPSC लेरी अदुगा group CD की दमक तो तोंगाना SSC ना staff selection commission लेरी सुमाय तो उधर मणिपुर की सु staff selection commission की मोंग दा staff selection board से लहंबो पांबगी वाफम दुनी हारिबा requirement सी SSB अमा हांगबगी मथौक ताबसी हंदक तरानी तुसिबा मणिपुर legislative assembly की मिखल होरमदाई की political parties के मागी election की manifesto फंक मतमदा Indian National Congress na karigumba lengar park patargadi Manipur da staff selection board ama so idan lingane habagi thazaba pikibane to other political parties including lengar pariba BJP gi manifesto sing se da SSP gi apamba natraga SSP lingane habagi commitment di pikiba laiti adubo hojik lairiba situation sigi requirement se fill tor matung sida chief minister na hokhiba mege tang kungi koi sumang lagi ning thang kumhei trani pansuba sigi hawdokpagi थोरम से सरुक याव मतम से SSP अमा लिंग अपाम से कैबिनेट खनरे है वाफम से फोंदोखिबनी मरमदुना लेंगाक नसु प्रॉमिस तौगिदब तारगसु मसिगे रिक्वायरमेंट से फिल तौबदगी SSB है स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड अमा ग्रुप CD की मरुन थबक लौबदा मसी यंगजनब दमकता अपाम फोंदो तसेंगना स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड अमा लेक तारगदी मणिपुर दा लेरिबा थबक लौबगी केओस हाइगदरा थबक लौबदा मतम यामना सांगना चंगबा नत्र करप्शन की प्रैक्टिसेस लई हाइदना हाइदरिबा मयाम सिंग असि कराय होबा थिंगबा ngबदगे स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड एंड MPSC अनिसिना मणिपुर की थबक लौबगी process amuka hena clean ho hmangam godori bra habi mata sida khana nenu gudang tang si impact news ki Manung Hutna ki thoram the links nule biribasi joining us tonight on Manung Hutna RTI Activist Oja W Joykumar ne hum to Oja Joykumar Butaram Nokchari welcome to the show appreciate your joining also joining us Imphal Review of Arts and Politics ki editor Oja Pradeep Phanjoubam ne Oja Pradeep Butaram Nokchari welcome to the show appreciate your joining too and also joining us Manipur University ki Manipuri department ki Assistant Professor Dr. Sanatomba Oja Sanatomba Nokchari welcome to the show appreciate you joining too ahan basi Oja Pradeep lagjagi Oja Pradeep staff koi union gi oina koi union ki level da UPSC Union Public Service Commission lere makoi na class 1 class 2 gi thabak lobagi aduga class 3-4 है ग्रुप CD की दमकतना SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन लई मदुगे पैटर्न द मणिपुर दसु SSB हम है MPSC ऑलरेडी लेजरे अदु SSB वाले SSB हापन तारगदी डिपार्टमेंट मैम से यामबा यांखै मथक लिब डिपार्टमेंट सिंग असेना थबक लोकसे लगता तारगदी याम चौबा केओटिक ओबे सिचुएशन लाकपा मतम सांगना चंगबा इवन करप्शन की चार्जेस मैम लाकपा से खर मकैति करप्ट तोबंग ngangoni habagi apam bu कांग्रेस न सुमागी मैनिफेस्टो तो फोंदो खिबनी हुजिक लेंगांग न सुम मदु फील तोरपदगी मदु इवन कैबिनेट तफाव बखना रे हबनीना SSB अमा की मथोक से करम हाइना तौबनो SSB लागता रगदी खोय कराय फाव बकाना फंगदगे हबसिद खंग थंबियो सी SSB की से खोय तसेन हरगदी सिन हेना गजी एम्प्लॉयमेंट सिंग हेलम गदोरि तोइसबोबा ओके अरु डिपार्टमेंट सि हम तो लाकपसिना किदंग स्पेशलाइज होबा डिपार्टमेंट सो यावरे अलमाय तो कंसिदा खोयना साइन तोना एजेंसी में जखरदी सी ओरगदी हाई हाई गजी स्पेशलाइज डिपार्टमेंट तो किना डिपार्टमेंट कामुस ताना दारे को मोय कमाई करी ने मोय पांबगी केनो हाइजे अरुगा खोयगी SSB सो हापे मोय स्पेशलिस्ट मैम हापसे अरुगा अदु टेक्निकल रिपोर्ट नतबिदा खोयना नोआइडो सी केनो हाइदा अखोय कंट्रोल तोबसे कंट्रोल तोबसे अखोयना सिमल लिखलेना करप्शन बुला नि हेबने करप्शन दु मुसरम करप्शन तोरपे MPC लेना करप्शन पोसरम लेरिना मै के अरु जरगसु
channel do hang khujalakpa haji one channel lakpin hana tormission ma department tawna cancellity loina check to warmina si plus la cancellity check to wajre khare hen noi ba do regulate to su ka komai to no duga kansu hagi akoi vacancy notification la kan su plop ina formalization la kan da ma department kan ki isle hagi hagi pekha to ga plot to no ya bai mon la ka do ba adana si amrom da hagi khoi fadal manage so ga apo khongthang ne haina lo hum de ke no da khoi na haji for risi ad hoc type da ma to ko to na ga adekar la kan da si regulate han ke gi sai to sham le na sim posi lo talk na ba vacancy le hagi formally employed to no mi mem se ya ba ba hajana ba kan ma gi ara sui su de kan haptala ko na thawak aru so re case on hagi ngora ga di Manipur sarkar ne case kam le haji ye ga dum chapum khang ne so service case man so service da haji promotion gi aru ga ta recruitment su tama thama le na aru ga sai promotion gi le ba aru ga regularize sa gi le ba ma'am su hui gi ha me recruitment su da ma gi mo ji soi ba da gi aru case ho ya ra ne na case court case ho su ko na ke lu bholom da ro he to ga na ko na samna ha ga su da ko na thawam pisan ka kan sa ga mang ha ki ne to kan sa sano khang tham kan sa after a number of years la kan sa di mathang ke thap ti join ingon da adu pin phajan tham bira ga high pot lai na ai to court ki lu bhol jam sir ga to posi le kan sa da Manipur sarkar gi achoba energy de gi na resources de gi na court case thena ba thena is my own employee thena ji tama ai hajik chak ko di khang di adu ga yengora gi case ma sing yam yaw ngone ru ga paisa chali si su tama da yaw ngoni ado khoi sarkar gi sa kamai to gi ra khoi gi masai pocket pe khacha na ba ta sarkar sa bo na heli thopi po khoi gi haina ba public property is nobody's property and how posi ama he yaw ba re public property is everybody property sarkar pe ha manghan kan sa khoi na loi chawun to puni ke bi to no case su kana da case mem tholi se ke bi tholi no ji inquiry ro hum to pune ba khoi na case ke ro gi employee mem de case license ji kari maram le no ha kan ticket drang sai potom chapjan ta ne khoi recruitment rules soi ba adege sai promotional avenue si ano hata sai gi rule follow to ga recruiter bunda to mina promotional avenues kai sembi dono khang do ba adami si adum casual le ra sum a ho hi tara kun casual le sala ga so du so sai gi magi right mat pe mo lak pa ad to thoi sina ke no ra sai makhong no soi bi do ad makhong chun thok pe ha ga di hajiga no bu ha pe si phawrain khalai ai su mu ja da to do bu akoi corruption hai kan di anybody can be corrupt akoi vigilance department corruption check to hai kamu sun corrupt oi report lak pa na akoi Manipur gi di corruption na atop issue in chakre issues anybody can get corrupt makok te makha ho to ni na corruption check to thalo pa kamu su corrupt oi pa ada asana line na mo jakre aru technically akoi structurally ngor ga di sai gi akoi employee kan su da employee recruitment su da department man to ma thok to no hota plopna centralized system of the check to war regulate to the khare hen yam hen no ga efficient or ga no ga ni khali okay ko gi government sina leibag amagi society amagi daga state tugi oina khwai dagi chawba employer ni biggest employer in a state or in a country adu itar ga hariba biggest employer sigi magi tongan ba department sing sigi thabak lo matamda department sing duna lawja tar ga di madudi am chawba chaos ama thopgi wafum laiba matam sang na sang Manipur do organa matam sang na changba and also corruption gi charges laiba mayam si khara dor selection mangam na bagi wakal londani hujik lengak na masik thab packet kani habagi even cabinet to phawo putho khanare habagi wafum lai se duna ujajo ko madala sing ujajo ko mamang chu khoi ani hum la dum khana jakhre khana ko dam se ad nauseam ore hatar hanjan na sum khana mandana irritate oiba even thabak changi ba apply to gi ba kangu phau ba irritate or man hetar khana di pagan khana ba lengak ta gi di thabak na respond to tom ram moidna impact bi da thabak ki matang phanam di khana re do hai di song hai dok te lengak se ta drabjara na tra discussion se effective oidra ha bagi wakhan zu mama pa oiba sing da candidate sing da lak tab de nati having said that hujik SSB amagi staff selection board amagi mathau tare hairek pasi nungdum amana koi target ani hum thomba maro ina corruption gi target ama thomba aru matam sang na changi ba chaotic ori ba situation se ma hena organization ba matam sang na changhan da ba target se somain ubi bra kamai yeng bi hauki ba koi thabal ori myam se chahi ohum mari chang bagi matam sang na chang bagi ama leiri si staff selection board amagi makha da taruk target di matam tena logba yabagi mo ubi bra otherwise SSB laigera leru mamang da khana gi matuna political will dogi wani habagi wahum di happen lagi malik kamai tham bini ras matang se da ikoina khoi gi media da
ꯐꯣꯡꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯒꯤꯁꯤꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯣꯅꯤꯛ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯗꯤꯁꯀꯁꯟ ꯈꯟꯅ ꯅꯩꯅꯕꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯀꯤ ꯚꯣꯏꯁꯅꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯔꯅꯦꯂꯤꯖꯝꯒꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯗꯒꯤꯗꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯁꯣꯏꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯖꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯣ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯇꯥꯕꯤꯔꯀꯥꯟꯗ ꯂꯧꯕꯤꯒꯗꯧꯕꯅꯤ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗ ꯑꯔꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯈꯕꯔꯗ ꯐꯣꯡꯕ ꯄꯥꯎꯁꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯗ ꯁꯣꯛꯄꯣꯔꯒꯗꯤ ꯑꯁꯣꯏꯕ ꯂꯩꯕ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯀꯠꯇꯤꯡ ꯀꯥꯏꯅ DIPRꯗ ꯊꯥꯔꯒ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔꯒꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤꯒꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗꯒ ꯌꯥꯝ ꯈꯟꯅꯗꯅ ꯊꯕꯛꯁꯤ ꯐꯅꯕ ꯇꯧꯔꯝꯃꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯋꯥꯁꯤ ꯀꯌꯥꯝ ꯂꯧꯕꯤꯕꯅꯣ ꯂꯧꯕꯤꯗꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯌꯦꯡꯖꯕ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯄꯦꯅꯦꯜꯁꯤꯡꯅ ꯀꯔꯤ ꯉꯥꯡꯈ꯭ꯔꯦ ꯀꯔꯤ ꯑꯁꯣꯏꯕ ꯉꯥꯡꯈ꯭ꯔꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯐꯥꯒꯗꯒꯦꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯃꯥꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯁꯤꯒꯦ ꯈꯟꯅꯔꯤꯕ ꯁꯕꯖꯦꯛꯇꯨꯒꯤ ꯀꯟꯇꯦꯟꯗꯤ ꯌꯧꯗꯕꯤꯗ ꯃꯥꯅ ꯀꯔꯤ ꯉꯥꯡꯈꯤ ꯀꯔꯤ ꯑꯁꯣꯏꯕ ꯉꯥꯡꯈꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯥꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯐꯥꯁꯤꯒꯦꯅ ꯑꯗꯣꯝꯗ ꯃꯣꯅꯤꯇꯔ ꯇꯧ ꯂꯩꯔꯦꯕ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯣꯅꯤꯛ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯣꯅꯤꯇꯔ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯟꯅꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯐꯕ ꯉꯥꯡꯉꯝꯃꯦꯕ ꯉꯥꯡꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯗꯣꯛꯂꯣ ꯊꯤꯡꯖꯤꯟꯈ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯗꯕꯨ ꯈꯔ ꯈꯤꯇꯪ ꯃꯥꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯤꯗꯝ ꯑꯃ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯐꯪꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯉꯥꯡꯕꯒꯤ ꯋꯥꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤꯗ ꯁꯔꯀꯥꯔꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯁꯣꯏꯕ ꯀ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯥꯏꯖ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯊꯕꯛ ꯂꯧꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯂꯥꯛꯑꯒꯗꯤ ꯒꯨꯗ ꯒꯕꯔꯅꯦꯟꯁ ꯑꯃ ꯊꯝꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯦꯁꯤꯅꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯃꯦꯁꯤꯅꯔꯤ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯋꯥꯇꯕ ꯃꯦꯁꯤꯅꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯐꯥꯏ ꯑꯣꯏ ꯇꯥꯕ ꯀꯝꯄꯤꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯩꯅꯣ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯟꯁꯤ ꯂꯩꯕ ꯇꯥꯕ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯐꯥꯏ ꯀꯝꯄꯤꯇꯦꯟ ꯏꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯟꯁꯤ ꯂꯩꯕ ꯃꯦꯁꯤꯅꯔꯤ ꯂꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯈꯟꯕꯗ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯦꯡꯅ ꯀꯥꯀꯥꯂꯧꯕ ꯈꯟꯕ ꯇꯥꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯖꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯉꯁꯤ ꯒꯕꯔꯃꯦꯟꯗ ꯉꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧ ꯐꯠꯇ꯭ꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯃꯣꯠꯂꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯁꯤꯗꯤ ꯍꯥꯏ ꯀꯣꯔꯠꯀꯤꯅꯦ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯀꯣꯖ ꯂꯤꯁ ꯍꯦꯛ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯂꯅꯥꯏ ꯑꯦꯛꯁ ꯕꯁꯦꯁ ꯏꯁꯇꯦꯠ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯅꯥꯏ ꯑꯦꯛꯁ ꯕꯁꯦꯁ ꯏꯁꯇꯦꯠ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯀꯦꯁꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯝꯃꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯕꯗꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯗ ꯑꯁꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯅ ꯇꯥꯛꯄꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯀꯦꯁꯟꯗꯤ ꯊꯕꯛ ꯂꯧꯕꯗ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯗꯕ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨꯅꯦꯕ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯀꯔꯞꯁꯟꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯨꯝꯅ ꯇꯧꯗꯕꯒꯤ ꯂꯥꯟꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯂꯥꯛꯑꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯔꯥꯖ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯔꯞꯁꯟ ꯊꯤꯡꯅꯕ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯖꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯑꯣꯏꯖꯒꯦꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯤꯖꯩ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯀꯔꯞꯁꯟꯁꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜꯂꯤ ꯑꯦꯛꯁꯦꯞꯇꯦꯠ ꯅꯣꯔꯝ ꯁꯨꯝ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤ나 ꯌꯦꯁ ꯁ꯭ꯇꯥꯐ ꯁꯦꯂꯦꯛꯁꯟ ꯕꯣꯔꯗ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ MLAꯁꯤꯡꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔꯁꯤꯡꯅ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯞꯅꯤꯡꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯏ ꯀꯔꯞꯁꯟꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯇꯣꯇꯦꯂꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯂꯩꯔꯣꯏꯅ ꯈꯜꯂꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯁ꯭ꯇꯥꯐ ꯁꯦꯂꯦꯛꯁꯟ ꯕꯣꯔꯗꯁꯤꯗꯩꯗ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯑꯣꯏꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯥꯐ ꯑꯣꯏꯒꯗꯧꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯅꯦꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯕꯁꯦ MPSCꯒꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯛ ꯇꯥꯔꯦꯕ ꯑꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯃꯥ ꯃꯦꯟ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯝ ꯇꯧꯔꯝꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯀꯣ UPSC MPSCꯁꯦ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯅꯦꯜ ꯕꯣꯗꯤꯅꯦꯕ ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔꯁꯤꯡ ꯂꯧꯅꯕꯒꯤ ꯏꯚꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯊꯕꯛ ꯂꯧꯕꯒꯤꯐꯥꯎ ꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯊꯣꯛꯏꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯀꯦꯁꯇ ꯂꯥꯛꯅꯔꯤꯕꯅꯦ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯝꯄꯤꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯏꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯟꯁꯤ ꯂꯩꯇꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯐꯥꯏ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯈꯟꯈꯤꯕꯅꯤꯅ ꯁꯥꯔꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯠ ꯄꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯌꯥꯔꯣꯏꯕ ꯈꯟꯈꯤꯕꯅꯤꯅ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯊꯣꯛꯄꯗ ꯔꯤꯖꯜꯇꯨꯗ ꯑꯃꯣꯠꯄꯒꯤ ꯑꯃꯣꯠꯄ ꯑꯁꯣꯏꯕꯒꯤ ꯑꯁꯣꯏꯕꯗꯨꯅ ꯀꯦꯁꯇ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯀꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯅꯕꯒꯤ ꯃꯆꯥꯛ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁ꯭ꯇꯥꯐ ꯁꯦꯛꯁꯟ ꯕꯣꯔꯗ ꯑꯃ ꯂꯤꯡꯈꯠꯄ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯕꯗꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤꯅ ꯃꯥꯏ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯇ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔꯗꯨꯅ ꯃꯥꯏ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯕꯗꯨꯗꯤ ꯇꯧꯔꯔꯣꯏꯗꯅ ꯊꯕꯛ ꯂꯧꯕꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯆꯪꯖꯔꯤꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯊꯕꯛ ꯂꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ OMR ꯁꯤꯠꯁꯤ ꯇꯧꯗꯦ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏ OMR ꯁꯤꯠ ꯇꯧꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯁꯦꯝꯃꯤꯕꯒꯥꯁꯦ ꯔꯤꯇꯟ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯄꯩꯈꯥꯁꯤ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯐꯥꯎꯗꯤ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯍꯜꯍꯟꯗꯕꯒ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯁꯦꯝꯅ ꯇꯧꯁꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯒꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯕꯣꯔꯗꯀꯤ ꯃꯦꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯂꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯛꯏꯁꯦ ꯐꯔꯛ ꯌꯥꯝ ꯇꯥꯕ ꯄꯣꯠꯅꯦꯕ ꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗ ꯃꯄꯥꯟꯗꯁꯨ ꯇꯧꯕꯗꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯆꯥꯎꯈꯠꯍꯟꯁꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯂꯤꯛ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯑꯟꯁꯥꯔꯒꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯥꯔꯦ ꯌꯥꯝ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯃꯤꯅꯔꯒꯁꯦ ꯆꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯆꯦ ꯌꯦꯡꯕ ꯂꯣꯏꯗ꯭ꯔꯤꯐꯥꯎꯗꯤ ꯆꯠꯍꯟꯗꯕ ꯀꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯀꯁꯨ ꯆꯪꯉꯤꯕ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯕꯛꯁꯤ ꯈꯔ ꯀꯥꯈꯠꯂꯧꯕ ꯂꯧꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯗ ꯍꯥꯟꯅꯗꯤ ꯑꯍꯟꯁꯤꯡ ꯍꯥꯟꯅ ꯒꯃꯦꯟꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤꯁꯤ ꯃꯣꯏ ꯊꯕꯛ ꯂꯧꯕꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯃꯣꯏ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯍꯥꯡꯉꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯨꯂꯞ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯗꯦꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ IASꯁꯤ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯗ 3,000 ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯕꯗ 3,300ꯗꯤ ꯂꯧꯗꯦꯗꯅ 1,000 ꯁꯝꯊꯤꯡ ꯃꯥꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯌꯦꯡ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤꯁꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯆꯤꯠ ꯁꯤ ꯂꯧꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯎꯅꯤꯡꯉꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯩꯗ
मागी ngसाई मागी opportunity फंगजरेदना अदु हयें प्रमोशन की केडर की सेमक मतमददी अदु मीदु अखोगी लोनसनदरेदना आइदी कनो से प्रमोशन की मतमदा प्रॉब्लम थोइदबने केडर मयाम दुगी मागी लेजदुनेबा अदु हांग पदा अदि अनो नो पोस्ट क्रिएशन तो दरकार लेबा से मणिपुर द लेबा आरआर से थबक खनबगी कनो से रूरल रेगुलेशन डिपार्टमेंट इंजे लोइन अपडेट तबो हुजि लोइ समदक मतम होरबनी मरमदि अखोगी इसाई नाउसिंग मपानदा तोआ सब्जेक्ट तंबा यावरे बजिक्ति अखोई मणिपुर द लेतो अखोई बायोटेक्नोलॉजी का तमीसे सिगी मणिपुर गवर्नमेंट की करम डिपार्टमेंट बायोटेक्नोलॉजी सिना तौरिगेबा आ सब्जेक्ट की स्कोप यंग कान होजिक्ति अनोब सब्जेक्ट हम लेरिबा अदिग होजिक्ति फूड टेक्नोलॉजी का जे अजे हानि खरा अमनी लेबदि यारोय इंजीनियरिंग दगा कोई सब्जेक्ट तोन तोन लेरिबा करो मेरीन गुंबा मेराइन इंजीनियरिंग गुंबा अदुगा कनो की पोती अखोई सदी कनो को स्पेस इंजीनियरिंग गुंबदि यारोयदना अदुना तब तोन तोन सब्जेक्ट जे इलेक्ट्रॉनिक्स की गासे इलेक्ट्रॉनिक्स की मी से कायदे फिट तौदेनो कंप्यूटर इंजीनियरिंग कायदे फिट तौदेनो बीसीए एमसीए कायदे तौदेनो गासे मनपुर सरकार द सी आरआर लेतेबा अन आरआर से आई सरकार याम थुना मसे अपडेट तौरगा अनो अनो बसे मा सेमदोकपा दरकार लै अदगी आरआर सी कमाई सेमदना कमाई तौगेदा माई हाना थबक तौब कामुदगी प्रमोशन कारम दाइदा मोइन पामद अदुम सेमबगी पोलम लैबा अदुना नॉट ओनली स्टाफ सेक्शन बोर्ड नतना अखोन हाजिना आरआर से थबकी रूलिंग रेगुलेशन थबक लोबगी मागी करान क्वालिफिकेशन के वनी हैबसे सीसु मतम की मसी पुरा सही तरह की अपडेट तौगेरा अदि नत्रगा मंगा की तौगेरा मसी डिपार्टमेंट खुदिमक लोइना तौबम चंगमनेबा अदुना स्टाफ सेक्शन बोर्ड अमा लेरगदी असागी डिपार्टमेंट मैमजु थबक लोबगी मागी नॉर्मल ड्यूटी तौजगदबदो आइदे अखोय ओनमेंट मिशन सिंगापुर नतगा सना लेपा ओंथोकने हारिदना थबक लोबगी पोता मागी मेंशनी मैम स्टाफ मैमदु अदवाइदा सीना दु सबुदी स्टाफ सेक्शन बोर्ड अमा दुम लिंखर याइबा अहान मगदी मेंबर खरा मेंबर दु काका लावा खरा खंगनैना आई सगा से सपोर्ट तब कामुने खनमरदबा काका लावा खरा खल्लगा मेंबर थमगा दुगा स्टाफ सिंदुदी लाइव डिपार्टमेंट डिपुटेशन अदुम तौबा याइबा अदुगा डिपुटेशन तौबा याइ अदुगा मसिगिसी थमगदी जगी डिपार्टमेंट थबक लोबगी अनेसरी हेडेक कनो हेडेक ओइरोय अदु कियोस लेरोय अदुगा चीफ मिनिस्टर जु बदनाम तौररोय गे थागी फोगी से तौमददा गे वांग तुगना एमपीसी रिजगरेदना हुजे कोइ थबक लोबो सोबगा एमपीसी द खोन एमपीसी द खोन ब्लेम तौरीदना नतगा खोन एलिगेशन तौरीदना और एमपीसी खोन क्रिटिसाइज तौरीदना अदमाय तौने स्टाफ सेक्शन बोर्ड चर्चा खतौनेबा द चीफ मिनिस्टर द गवर्नमेंट की तदी खोइ लारोयबा स्टाफ सेक्शन बोर्ड से अखोई टोटली अखोई कनो मागी कनो ओगदौनी ऑटोनोमस ऑटोनोमी पीगदौनी अदुना सागी अदुसु सागी बोर्ड की काउंसिल की सुमाइना क्वेश्चन लीक ओइरे हायरबा एमपीएससी की सुमाइना पैखाद खतरक मदक तौरे हायगदी फरक तो याम ताय हैबा अदुना मणिपुर अफब थबु कमाई तौदगे हायबसी अखोइसी कंफ्यूज सत्तना लै अदुगा मसी स्टेट याम मसी याम क्लियर ओइबियु स्टाफ सेक्शन बोर्ड ऐसे अतोप स्टेट सिंदे लै अदु इंडिया की ओइनसु कोइ स्टाफ सेक्शन कमीशन लैजिनेबा कमीशन म तोंगान यूपीएससी दगी तो तोंगान बा कमीशन लैजिनेबा अदु ऑल इंडिया की ग्रेड थार फोर्स मोइ लौरैनेबा थबक से इवन कनो की होजिक्ति कनो की माई याम चाव डिपार्टमेंट आर्मी गुम की करी की सिपाही की पोतदी मोइन अदुम तौजैयबा अदु आर्मी ददी जागी फिजिकली पो यावरिना फुसुदब खंजा पोंदेबा मणिपुर पुलिस द फुसुदब खन मसमाइना मन आर्मी ददी यारो हेबा अदु की पोतु लै अदुना आइना खंजबद रास चेंगना हाइबानी अखोई मणिपुर द थबक तौरिबा अखोई मणिपुर की मीसिंगसे पुक्चेन सिंगबा सिंसर्टी लैबा अदुगा अचुंबा जस्टिस की पोसिटी याम वाले खंगना चा ओके खंगना संगमाइदा ओके पुक्चेल सेंगबा ऑनेस्ट ओइबा सिंसियर ओइबा अदु ममकल की मियोइ सिंगसे वाट पन नंबर मरगा करप्शन की लेवल जे वांगबा अदुबु एसएसबी कोई स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड में लेतार सो हारिबा मकल की मियोइ सिंग ऑनेस्ट ओइदबा मसागे द खनबा नत्रगा मागी मियोइ सिंग हाफंग नबो हनबदु मकल की मियोइ सिंग सिदे अदुमक लेदुने दे विल स्टिल एग्जिस्ट अदु इतारगे स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड में लेबिसना कदाई फाउबा सो मकल की नेपोटिज्म सो मकल की करप्शन की प्रैक्टिसेस अदु मतम साना साना मैराथन रिक्रूटमेंट अमगी मोंगदा मतम साना साना लेंगा की थबक लोबदा मतम संग इसे करिगनो प्राइवेट की थबक लोग तारगे तोलोब याम जदबि वानी ngasi इंटरव्यू पिरगा हायंग अदुम हाइदोक पसुम यावरी खुदक हाइदोक पसुम यावरी याम थू थूना विदिन अ वीक अ मंथ लोशन बंगा मी अदुबु करिगदम त लेंगा की रिक्रूटमेंट करिगदम त मतम साना संगी बनो स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड में मसी हैंडल तक तारगदी मसे ngamgadro habi ohum duni to स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड में लानु की दमकता कोई कैबिनेट पुथोक खनब तारगसु मसी कोई लेजिट ओइबा कोई आइन अमा सेम द तारगदी प्रॉब्लम लागतोने देयरफॉर सोइदना हंद की मॉनसून की मिफम सिदा एसएसबी अमा कॉन्स्टिट्यूट तौनो की दमकता स्टेट की ओइबा बिल न चंग लागतो माले मरदना बिल सिदा कना कना मेंबर ओइगदगे कमायना स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की बॉडी से सेमगदगे अरुग मखोयना करिगुम अरानबा तरका दि करी पनिशमेंट लेगदे हाइबा मयामसु हाइरिबा बिल सिदा
यारक तो माले है बता रहे अदुना आई ओजा शांतोम लाक्सन ओजा शांतोम स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड अमा लेरम तारगदी हुजिक साना साना कोई मतम मांगिबा कोई कैंडिडेट सिंगा कोई एज बार होइबा याम यावना रेगा हाइरे मैम से मसी खर मखैदी खर मखै नते लोइना मा दुम फाबं हमने खंबी ब्रकेनो तो कोई एमपीएससी की एंजर एमपीएससी की मा थबक लोबा ngamjadaba matam sana chahi manga court ki case le rugi pending le ruba ne du mamang da mana lorp matam dadi matam yamna ka hena changdana dum lotion gi haba tare maduda chumna tormi la tormi habi wa hun to wan ograga at least in terms of magi duration haba tare maduda di dum nga na sapang mali ssb am laktar gadi madu khara safar madu khoi ubang amni khambi brokai thamini ga magi benefit me ssb am gi benefit se manipur gi miam na manipur government kaman encase to yani am chume uzaras khoi gi hujik lai riba 1972 da khoi gi hujiki MPSC Manipur Public Service Commission ji form tawgi bani adudagi ngasi bobu sidai da chairman kungani palum lakre aduna hairi basi da hoi matam matam gi matungina hoi khudong thiba khara de dum thoi masidi miwe bagi hauna bini adu isu hairi ba khudong cha da ba mayam se dum khoi settle tawraga dum lai adu es khoi MPSC na lorok examination da hoi phata yamna khoi corruption tawi na haira bhukta sam digi khara da di khoi na sarkar da ninda tawi sang ju handai aduga merit leiba kanu mahiroi haitare madugo candidate sing ja dum khan base khoi na dum tengai adagi hojik ekhoi na lakadu si SSB haidana ekhoi gi staff selection board ama semba haidana Manipur honorable chief minister na ga haudorai bo posi masi right time ni masi powari oi hodoi ni Manipur khunai da masina pirakadaba kana usi ozaras ahan bada masai departmental oina masai gi karigumba department ama gi education department ni haire adagi di amani haire irrigation gi ni haire lairiba fisheries ki ni haire lairiba department yankhai plus ta hianba Manipur gi lairiba singse mai department gi se pham kya hap tangai phadaba gi habse mo gi sahi manga gi mai gi 5 years ki oiba moi gi board ama pham gani adugi board of pham ka no da proposal ama thagalaga proposal du masi government pass torni chakrani koi SSB da salaka da SSB na advertisement thoglaga madu da torkadaba process ne aduna sida khoi ni yeng ka doise number 1 ihal han bada ngasai gi aina director oraga ngasai gi hariba department andu gi director natraga authority oraga lai targati director du gi makhada leiriba additional director adigi di assistant leiriba mayam se masi singse loina mak se kaido ikhang khangna bani na director du gi asoibasu khara asoibasu dum additional director adum kangi aduna additional director da haijaba yadaba matang ju dum lakpa adum badu leina bani na moi khara ngasai authority oriba moi khara sina chain ama sema kanda moi mi singsi yenga ga hapsan na bagi policy adai quota yen thokna bi adigi di mu akoi madu mu yana na ba muksu madu hayeng akoi gi empower to ba hai tare madu gi shakti do hap na bagi tamari leba concern koi minister si da mu thenga concern minister si da ngar ga concern minister gi so mu magi quota singai haidana tawba sigum ba se adum sahi kya ase koi ki chatharak tana lakraba mongamni aduna sin maram oraga corruption gi pose masisi koi gi suppose wazaras gi department gi thagalak posi akoi gi confidential oina thagalak posi ai gi tungan ba wazaras ga supun pundaba amana ngasai gi karamba habda staff selection board ki magi chairman amagi member committee laini moi gi makha da khanar kansla tawge ba habsti kai do ge da hana ai gi inau kana leirage isa kana leirage ni yenga kanda ngasai gi hariba sigi requirement post requirement oire je thagat pagi post leiraroeba kari gi no habda hayeng staff selection board sena pangthok se gadaba exam ni na ai gi isa inau du injan bada khara luni je isa khan gane ba aduga aina khoi gi board sigi chairman oiraga habdi kaino gi khoi gi hariba ngasai gi body kaino sigi khoi gi section na sigi aina director oiraga leiba matam na di director aina pam do smain pami ani je hange ani je masi smai na torga hapaji kaudi kaurasi kaubuji ke doge the maming ki oina local paper amada kaida achai gi u horoi do mong amada no manini gi satlauna apply topsalaga loksan gi ba sigumba mayam chawe dagi even kari gumba da kaidawi contract ki ngasai gi corruption ji khakta corruption si da wazara siang ka doje si karmai to have mathangi masigi phase da di ke doge da ai gi isa natraga inau se masi mari mata se masi se handaki kaino sida di changbada di magi competitor yam leiba ada ma se RR se suphata ba natraga na competitor yam leiba adoi targa di ke dore hai matam da ma je contract oina hapsel ji handaki di hap tab di aroi do ba the contract hapsel ji aduga after 2 years 3 years 5 years dei da ma je ke dore kani hai matam da magi ga sai phamba chalaga hippa chalena na sai kaino se koi gi on humanitarian ground da ma se kaino toba taba regular tasan ba haidra madugi pot se tana na bugi damakta lairiba department manung sida lairiba marung koliba phattaba mahik
marum kon base kana su udi madudi kai do contract habjidi purely tha taruk taruk khuding ki adum akhoi gi nong to su sorry tha taramathoi okay 11 months si ek leiba khuding ki akhoi university de tha taruk taruk khuding ki tawe masi tha taramathoi bo erbu taruk bo ersu si khuding ki maje contract le se nong matang ersu tolo piroi dabne ba madi contract ai ga tha taruk se ek surak paga natraga tha taramathoi ek surak paga maje amuk extend to thoki tar ga di one day bok ta gap leitana extend to thoki tar ga di maje ke do ke have the regular tahan ga dabni haibu ki right se mon da leiba do tawe ba khoina thengna jabda ukil ki loan ni akoi na yam hen kang badi nate university ki tawri ba thong du ki akoi na sum khang jabai wani aduna kai do ge da nong ma khatang gap le her tar ga di nong ma do gap le ga mathang gi da mu ma se ngasai contract हाइबजिमक तुबु मागी qualification criteria ma yeng kanda sai physically healthy sound oibra adai hairi be area tu da maji khangabra kai ji yenga maming da gi oigera aseng ko oigera ma phammaga maji amu hana re engage tawge hai tar ga so adumai chataga da bane ba no mutang gap tham grip duna magi right to ngasai yaroi nang ngasai ki regular ta bagi right yaroi habse ana sign de dum tawna ba contract regular contract haibo kano ta mam thole ba ko isda masing ba pose kai doge habda regular contract sina regular adum semi regular hai tare tolop da di regular oida ba aduga madi mai boss tu na maram di director tu na traga tawbang ba mi du gi mi wena hapak pani na ke doge da contract ne ai chu thabak salwai karoi ke doge mapa kana na ke doge nge ka haibagi mongam da toraga contract boss haibata mum jong thole ba maram di contract tu da madu di chairu law ya pote clerk nai ba ni pio nai ba ni ma lai loi ngam bani ma di adu gi boss tu gi magi minister tu gi adu gi mi ni ka haidana tawraga moina sum chaukhalaktana aseng ba regular oina lejari bising china yam tonjarak pa simma matanga su ek thoe ba sigum ba mayam se department tu da mahum haijalaga leiriba mahik mayam se masi phadoga department tu tarang na sudok cham thokpada yam chauba ekhoi gi kaino makhak sai gi khongho makhak oidoi ne ba honorable chief minister tawrai se adegi ma honorable chief minister ji mayaki di chief minister amasung magi collecting team jing je masi da kana gi haita ga di hanadigi chu hena amu hena dirty ohelaga molhalaga chathagi bobu yai ba adubu honorable chief minister na magi kok sidai da ekhoi manipur je amuktang hariba corruption free oiba adumba state ama ohen base masisi loina mangam draga su some percentage ta maximize tawraga madudu ngamhanna ba anti corruption ki program sidai da makamai tawgada gi en khalak matam da grade 1 ga 2 ga di MPSC gi da leijagre 3 ga 4 ga swai gi lakpa sidai da tawriba habi jabi mayam se masi kaidawi have the corruption tawjada ba chief minister oireng khalo natraga na deputy bo oiro hariba corruption tawjada ba moi amani ji ju yaung pulam chen thabani na madu masi chen thadana na bagi da mang mechanism chi kai dawji ge na adu congress ki su moi gi akoi manifesto da hape haire ado congress gi lawi haibagi wanate madu BJP na su masidi afabo pot tu di congress na hogdor kera amana hogdor kera IS akoi impact TV gi magi kano sida studio da gi ngasai oja Joykumar na ga haibi gi ba masi tar kanda se honorable chief minister budi taram bi ai aduga ngasai gi atai su mangai mai department concern department sing sina sumin he saibuk ti yaure moi gi sida da yaw da bu di skip tor dum chapi gi bi ai ba kana dri ai na khan ba moi da sai re ka na logja ba aduga kandi kana dra ba du skip to gi bi ai adu sai ra ga kana tar ga di adu su good point masi logdam ne ba sai rakpa amasung sai gi afaba point ani si khalon bu matam da mana sai ri di afaba ji haina na bagi da makta mai wahi du da khar kan na sin na bagi sai bu yani aduga masi de khoi lofam thu ina na khallaga sai TV gi discussion sing ji dai da khoi na nainer jari ba mayam se masi government da some suggestion ni proposal ni hari ba suggestion proposal sing je masi munna tabi ra kan dai da me ge PA ma matom da na thabak mayam ju purak pani na tab ju ngamding amoi adubu magi PA gi site gi magi assistant private assistant mayam du site gi esimadi yaure sim monitor tawga na hapaje yam tangai pati masi manung sidai da hauji akoi hai duni ngasai corruption sima free phanam yamna akoi kokani ko han bangam gani number 2 ani subada koi sahi kui na namjela thambase masi si kedoge handa ki tam sahi sigi natraga sahi lor pagi natraga sahi ani lor pagi sahi ahum gi uwarasu ahum gi assess tawraga assessment du dai da sahi ahum gi du dai da thagalo na koi kya hangi ge maram di kai nam da hangi du da nouba proposal torpa kai no jor kani sai gi new proposal te koi gi magi kano se koi gi magi staff masing adu jor kani ade atopa mana hana gi leigiba propose tawraga leigiba koi gi pugraba du duna koi pension jakki bu jor kani asi umjing se chahi khuding gi lakpani na moisina punjal kanda sibokti leire haji gi proposal je thaga laga adu ita ga di staff selection magi board sina board ki mathau ji kaino madu yengjal laga kamain tawraga yam transparency leiba amasung yam confidential oiba examination je pangtok kadage haibu posine ba
mai mathaudi adu da wakhan thadara laigadromnina thabak tobudasु atai di director laire amma tore lairi bising mai mai mathau loi leijai madu mathau du da handak exam logdori harap matam da ngasai moi da yam awabam poire ba moi awab si da moina nungai jari di kaino haiba matam da adu di rai laigar poni question nung chara ma madu di samna harba da fisheries ki staff logdori hai targa di gk ra kai mari leina da khara fisheries ka mari leina da subject to da koi gi yamna kaino oi da ba digi mo OMR set si na ba kai chi amru oi ba OMR set si mi gi digital india ne huji electronic age ni yam chaukhot khre asudai da OMR set ka si na dana ngasai hangal laga blank loi thamaga aina khaningi ba se kai dog da blank loi thana mo nangi di naming dudang iramo akhoi thuk tawrage haraga blank dung du sa khol di 100 mun 100 dum phange adum ba mong gi yamna mong se mong ta da pot khudi mak se mechanism se examination se kitamakta recruitment kitamakta laibo itaragadi pulap job long chai salak punga maneba aduga recruitment kitamakta laiba nataba director su puba ma thabang mayam da koi su yam yang hogdre ka haraka doineba aduga am su ke do habda director mo purimni na sai ke director du na minister du na cabinet du na director du na haijab matang su lakoni na yam kan sai da mission mi mai kha ga yeng na ga tor sida na dum case pending adum lehen gi ba adu hujikti ma gi mathau mak koina adu natra di nang na thau kai du duino SSB hujik lai riba staff selection board na thauji adu natra di ke du adu gi na thau du bok ta phajan tawdraga di noi je kamai tawraga akoina sida thamdoi no haidana hari bu gi chairman oi bi member committee oi bi thabak to khudak te ta lok thok pi ai ba adum ba pot tu da chatharak pu matam da di ke do ge habda se kano centralization power the centralization tawr ba po se decentralized tawra ine ba decentralization means kano department no paisa la hai gi one to ai haijari se adu ga decentralized tawr pa di atopam da pithok ko ne ba scan over to bani mana department du gi hapa ba post me am do madu kari karai da posting pi ga da game sum kari thabak tahon ga da director no lepsa janova ado hapai thabak tu di amana taholak tar ga di madu autonomy greater autonomy phangba adum ba MPSC da tawri just maina yam autonomy phangba asi MPSC ju adum magi kano di adum khutti adum yang sangi kholi yawi na adum hainai ado yawi har ga su khara di chang khara di handai dana madu gi potu dai da adu ga topa mana ngasai gi kamai to ge bada oja kano rasisina phala ka do base corruption ga ngasai pending matam yamna kuina lobu du ga adu khakta na te ba angang sing je horei ba ngang candidate sing je masi je kai do frustration lai re masada mentally kai gi na oi ju oi du paisa lakh kun kunthra pi dradi humbu pi dradi hujim matam da thabak su oi roi du ai gi imung di lai re imung de horok pa lai kan pa jarak pa ai se kai su oi roi do bani ha base mana haidra su environment mai gi mamana ba marup sing du na hai re ba mare maduna ma kai do ha bi da frustration lai like tamning tre like paning tre like pa ge na kendal gi manganda like pa je ge na hek thang tu matam do kai do re habda ngasai gi mama na bana hai gi du ning jang eba i bhai nang lupa lakh kun le ba kun tha le ba nang thabak lai thabak chang gi hai ta gi nang thabak to chang gi hai ta di thabak lai da dia dre hujik ti market gi hai bu pose ma gi makok sida nin gi bani na makok da lai ba larik paraga thawai yaw na honar ga quality da base to ba khal gi examination ma tharaga madudai gi pass to raga ai miyam gi manipur gi imagi bharat imagi seba to ge ko hai da khanjab wa khal je matang adu dei ngau chat na khre ma laik pa bom khang dre ba atopa mana ngasai gi kai dor ke ha ba matam da khoi confidence ma hon da confidence le ram bse thaja le ram bse masi su loss ore mange ba confidence loss ore tar di ke dor ha matam da paisa yaw dra ga di thabak che oidre har bani na number 1 ihal han bada paisa se paina na bo honarani paisa paina bo honaradi drug ki drug la lon bani khang de mi hap bani khang de mi kidnap to bani khang de any means to ga paisa pai de ya de number 1 huran bani khang de ama to ga paisa pai de ya de number 1 mayam de shell khomjal laga number 2 ani su bana ponzi scheme to bani khang de aduga lot ki bani khang de to ga paisa pai de ya de number 2 ani su bada tawdui na kaino habi matam da ma MA natraga MSc MCom adagi BA BSc BCom gi certificate ama di pai dia de adugi certificate to mark wang na phangba oiraga su madu do phangna na bagi damakta kai dabu tai oja gi makhong konba tawbungam ba controller examination lairiba madu jingdugi akoi gi yana na ba chappa moida paisa piba aduga moi gi BCom gi MCom gi adugumba even PhD bok to hojikti kai doge da nakli PhD mayam am phangna ba su paw ji sum lairi ba adumba mayam se masima paisal laba aduraga di manung do iwo waraga su mapan da color coating to tar ga di engine pandra su car do thoba yare sini moi khali se asigi post dai da ngasai gi enhance to ba madu da quality amadu da yai chumi nang car amani che de ek car do car ne khalaga madugi che de ek umbrella do satin nen khalaga nong chura kan satin tu pai pibam du ne ba ujik lairi se masi se amutang di handan ge masi loisal lagi hai bu mong am da adige to pamana ai gi sa inaw do madu tuna RR sudri maram di ma MSc tammi bu ujik se MSc je loira ga di ma se RR sudor ba adur ga di ke dore ha ba da kaudre ba ina
अइना डायरेक्टर ने अइना कौद्रेब थबकसे करिगी हाबदा माय आर सो हंदक माने हेक कनो लोरागा तौता दे आइदी सही अमा लेरगा अनि लेरगा पेंशन जखरने बा अइना पेंशन चटप मतम दे अतोप डायरेक्टर अमे मतम दे ओइरोय दौनिना कैदो ता हाबदा अइना थबकसे मसिंग जे यारे यारी यारी याना मेलगा अदुदि कैदोरे थबक तरा हांग डिपार्टमेंट दा तरा हांगदोनी खुदम चाम हांगदोनी खलो पोस्ट चाम हांग डिपार्टमेंट दा पोस्ट चाम की थबक तो लैरिबा कुन कुंथ्रा दुना पूरमनिना मदुदि कैदोरे नोम कोंजेंग कोंफाई मनंग मरुम थुयेन वाजु वारे मोइदा बदनाम जु सारे थबक हाइतबगी अदुम डिपार्टमेंट खुदिमक्ता हांगिबा वैकेंसी हांगिबा सिंगजे करिदै थोले हाबदा हारिबा पोस्ट दे थोले नेबा मरम अदुना मसि लौथोगा मोइदगी नोइना नोइगी नथौदुदा फजना तौरो योपाक तौगदब नंगना योपाक अदुम तौरो अदुगा लौमी लौगी मपु ओइगदबा मीदुना लौगी मपु अदुम ओइबिरो लौमी ओइगदब मीदुना लौमी अदुम ओइबिरो मपु ओइगदबदुना लौमी जु ओइबा अदगी लोइनमक एवरीथिंग पोट जोन बजु तौबा मार्केट जु पुथोपा अदगी दे मुंग मदुगी डायरेक्शन पे एग्री मिनिस्टर जु ओइबा अदुई पोतुदी तो अजि एग्री मिनिस्टर लेजेजनु लौमीना लौमी ओइजनु थबक सुबो मीना थबक सुबो ओइजनु दुकान की फमना दुकान फमपो ओइजनु सुमाइना लोइनमक को एक्जिस्टेंस हाइदि पुलप हिंगमिनबा याननबगी दम तफिबम जे सेम जी हाइदना मदुम बै मुंग दुदैदा येनथोखिबसे मसिदी राइट टाइम राइट सिचुएशन नि मसि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ना हौजिक तौरनी कायना हारिबा कमिटमेंट तौरैसे मसि अखोगी इंपैक्ट टीवी की मागी अखोई खुथांगदगी अखोई स्टूडियो सिदगी यामना अखोई खुरुमजै मसि अखोई ओके एसएसबीएम लाक्ता स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड यस मसि की कानबसि मैनीफोल्ड है तरे कानब मयामम लेदुनी मरुइना नहा सिंगसिदा नौना हौगलै मयामसि की मखोगी कॉन्फिडेंस याम चाउना मोरल है तर मोरल से वांगबा सोइदना इकनबु हनरदी याम अफबा कैंडिडेट अमबु ओइतारगदी सेल सुंजंग चंगना माय पालकपसु याय हबगी होप से अदमक अदाय दुरे एग्जिस्ट तोरकनी मयाम द फ्रस्ट्रेशन अम लेरिसि कोलकनी हबगी वाफम अदुगा याम अखोगी थबक लौबद मतम सांग सांग चंगबा करप्शन की चार्ज वांगबा मयाम चांग वांगबा मयाम से याम चाउना रिमार्केबल रिड्यूस तोरको याबगी ओथोकपसि एसएसबी अमा परसो लीगल बाइंडिंग लैबा असेंबली का पास तोरगा गवर्नर का एसएन पेरगे एक्ट ओल मतुंगदा इंस्टीट्यूट तौबा एसएसबी ओर मतुंग सेदा हेना अफबा स्टेट की ओइनी हबगी वाफम सिंगनी ऑन द नोब्रेम तबके बेक याम तंजरके इंपैक्ट न्यूज में तानो लेबी Welcome back to Manipur. Manung 360-degree analysis of news and events with Raj Nongthombam. Manung Hutna ngasi khana jarimi basi Manipur da lenga ki abdi government ki jobs sing government ki thabak sing recruit to matam da lobu matam da matam sang sama changi ba senja thumja ki charges mayam ama lai ba naha sing da frustration ama mental illness ama psychological impact lai ba moral hantarak ba confidence yarok ta ba khoi oi roida lenga ki thabak apply torga kari kana dun habagi wakalon live hai ta dejected feel toriba mayam si control to bangam number ina corruptions ki problem si khara makai di control to bangam nub ki damakta staff selection board ama hang haraga maru ina koi gi group C and D hai batare koi gi group 1 natra group A B gi matung da lemhoriba group C and D gi thabak lobu matam sida hairiba थबक सिंह असि माई डिपार्टमेंट सिंह लौजर मदु डिपार्टमेंट सिंह लौगी मत स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड सिंह लौ तारगदी हेन अकाउंटेबल ओइबा हेन असुम मखली मतम सांगना चंगबा नत्रगा करप्शन की वाफम सि रिड्यूस तोरकनी हाबगी वाखलोंदुनी अदुबु हुजिक फावबदा कोगी खनरिसिदा स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड सिंह तारगदी कानाबि याम फंगने दि हाबनी अदुबु सिगी डिसएडवांटेज दि अदुम लैनी केनोदा करप्शन से लोइन मक्ति मुथप ngамदौ दिना ते सि तमना तमना लाक्शन नबगी तोंगा तोंगा मेजर्स सिंग मनों द स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड सु ओइनी हाबगी हमदि ले बिखरे मथंग से उजा प्रदेश लाक्ष मतम उजा प्रदेश कोगी डिपार्टमेंट खुदि मकिन क मणिपुर गवर्नमेंट गी लेबा तोंगा तोंगा बा डिपार्टमेंट सिंग असिदा कोगी नंबर ऑफ स्टाफ है त नंबर ऑफ एम्प्लॉइज क्या मथुक ताई ग्रुप ए द क्या ताई बी द क्या ताई सी एंड डी द क्या क्या लई मथुक ताई हाबसी मोई हाइदी मसागी डिटरमिन तौरगा लेजरबा ngaktane aduga matamgi matuna so adum hengata yadabagi hengatpa requirement gi matungina madus adum leiduni aduna government gi oina si khaide khoi lawdau leire habagi masing su leijari ni लेजरी दुगी मतुंगिना मागी क्या है बतारे मागी मधुगी पिफम थोकपा सैलरी की ओइबा बजट है बतारे तोंगाना कोई रेवेन्यू बजट से अदुम मधु सुदुम लेगांगना एवरी ईयर के बजट से मतम द सैलरी खक्ते की ओइना मरु ओइना प्राइमरी सिनरी बा कोई रेवेन्यू की बजट से तोंगाना मधु याउ कैपिटल का लोइना रेवेन्यू से याउ नि है तर कैपिटल कोई इन्वेस्टमेंट है तोंगा तोंगान लेबा की चाखो थोरांग है बताए दुबु मरु ओइना रेवेन्यू बजट से कोई सैलरी द आयाम बचल है तर 80-90% ऑफ द रेवेन्यू बजट इज स्पेंट ऑन सैलरीज अदु तारियो जा ऑलरेडी लेंगा तक खंग लेरे स्टाफ क्या मथुक ताई मधुगी दमता कोई सैलरी सिदा क्या यानो मथुक तादुन हज खंग लेरे बनी अदु कोई मणिपुर हे हे हाई बो वाफम सी मणिपुर की इकोनॉमिक कंडीशन सेल तुंगी फियम से फतबना लेंगा के सेल तुंगी फियम से फतम मरम ओरगा थबक 2018 दगी लौब होगरगा सु 19
21 da mayam am logi tar ga zo haidop ngamdribagi one of the biggest reasons so far is bad economic condition have you hum dilai therefore SSB le raktar ga di madugi economic condition parajo patra jo koi requirement le bani na lawre hedana SSB khatana independently lobang ngamduri bra ada itu da lenga ki yam chawba will lama haide koi economic condition patri adana lobo yagiro lobo ngamgiro have we wakum je tumak leiduri bra therefore SSB le raga su sigi political will gi economic condition gi phim je patri dar ga de armai dum leiduri bra have you hum dunu si matang sida ini sai akoi SSB same si corruption muthakani hai bidure asi panacea na te bata se hai de magic bullet karuna te asi la hari corruption mula ni ga hai bidure sunga le ro asi jam corruption bi chance le ho MPSC le le nam corruption le hai na asi kidan no idea hai ma centralized recruitment center am le mango da yeng mai ai na ana college da to lo re department wa chal yeng mai hota si centralized body am yeng mai ai hai wa aduna control to kidan no ai hai wa ne ruga ta se ne asi la hari corruption pu mula ni hai bidure so adu yu wa de khoi manglan omong dam phei ta se har ke ga khoi Manipur le film se de wa adum la ko de aduna khoi na khandori missing se ta se na har ke di MPSC gi to risra na sai gi gazette level gi khala ko mi vacancy ji am de aduna chei ji kha thendro se na khoi se da me gi sahi IS to gi UPSC to isma sahi am ko to ha ni da khoi sahi am da mi missing surum do se da kitang kitang ten ba sahi ama ni gi am khan do adum oiren khan jara ga so khoi great ga no ga diga is a siga diga seri masing yam hel kan kan government servant and masing tika sa top kan seri equivalent seri 30% go on be ba another 60% ma kha le ma ta ni other si is na hoi gi recruitment si sahi to se na maybe tha to se kan requirement la po la ni vacancy queen tham mang ja la to ni na ba other vacancy sing si akhoi na sai hai to great siga diga ra puni na sai gi generalized kan si recruitment si khara lai ra kan ba akhoi na matha ki top ki level gi ra ga di specialized department ki khenar kan sam ha kan akhoi ai na jang da khoi gi debate army gi su UPS khala la siga hai bi bot yaw ki adu ra ga di sama sari orisari bihar like ahin din ne da lai ra kam go na khan kan IS army officer me adu ra ni adu na army gi suitable oi bro oi da bra army gi to army recruitment level to i kan amai arguments le khina amai to akhoi gi CD level sari adi possible level to te ba sa ha ga di akhoi gi system jara si certain skills akhoi na kirani am loge hai kan sa any department fit to ni akhoi na pionam loge hai kan any department fit to ga ni akhoi na education department bo so adegi gan fishery department bo so lo jam fit to ya ne wasi level gi employees security adana SSB gi khan basidi tasena yamna generalize of siare have si yare asimta se ne yang ho mo yi sukata mitra na mo yi MIT gi visiting professor le amne hajbiri masi emeritus professor na NID Rajasthan da leba magi theory talks ne ta yan wa mana di wa a phau theory prize phagin magi gi gan sida ba da mana hai da khoi recruitment se khoi gi colonial system sida British colony hai gan sida ba moi evolve tor mi se khoi gi moi colonial systems len ga hojinam country ngai moi country ba leba kontra ni phung pulaga moi empire lemna se education system se same gan sida same generalized education ne do iso adu mai ta mana moi producer si mana hai si hoi gi sarkar system se moi da ma gi colonial system tra ga so sarkar si giant computer ko ne adu what we education to is na same si computer department am sare ne any computer me fit to ne ya no adu se akhoi na clerical level gi pa me ha ga so gi level gi skill me am le ramani adu akhoi na police level gi officer pa me ha ga so level skill le ramani tak akhoi na computer sa kan se da microchip wale ta habne ani adi hard disk wale habne na mai to education systems mai to go ni adu efficient na run to gi har gi si ga khoi pass hari kam us bhan ba adu system su pra run to si mo ne ma hai so ba adu ma hai si samna har ga da British colony se lengan se da mo is mai same khar na ko ta ge da England da hanak si ga do da mo gi ga stay no am wale hai ga se da kai le thi ga Kenya le bra India le bra poraga so habtan ga no mo da nini su da mai tab chap jan fit to kine sai computer gi fit to with type da education system su ma hai si akhoi na thak wa ga se da khoi gi visionary oi ba adu creative oi podona mo oi jar ko anu tab di basically akhoi 90% di se da ma fit to ya da fit to ya to hai to this to ne ba adu khala kan se sai gi SSB se ri khan doi se adu mo ga level gi selection ne ba aduna hai si phajana chalai bi ya khra ga di adum ya ga ro ko ne ta sen hai khan kan se da khan da se da logically aduga akhoi gi
पामी पोस्ट फंगलो पोने मखोना चलाई बस याहनग्रगदी तौरब अखोई कमिटमेंट वाटबी पोस्ट SSB अखोना मसा मसा पुथोट्री सुना यारोब अकाउंटेबिलिटी चप्तान थमदे यारोय अकाउंटेबिलिटी याम इंपोर्टेंट है नाक्सा हम हुडोकेसा और कानसिदा हाइजेगिबा सरकार थेनरी केस में सर्विस केस में सी केलबी थोलेनो से इंक्वायरी तो केलबी थोलेनो हाइका एनी केस ला कानसिदा कना थोलेनो कर रिक्रूटमेंट रूल्स होर में हारगदी सिना केलबी दंता केस तो नोई कर सोलेनो पॉइंट्स थोलेगदी माइ एंटीसीडेंट सिरोगा मकोड केस ngam na to केस ngam na सरकार तिंग पैसा तिंग मा सिंग ngam होनरनी ngam ना पैसा मांगजरनी अदु मांग कानसिदा इंडिविजुअल अमता सोक्टेबा सी तोदना केस हम लागरी ऑफिसर हमगी मखादा केस तरुक लाय हेरोनी माइ मखा लेबा एम्प्लॉय खाना कराई होग्रिनो एम्प्लॉय रिक्रूट तो कान सोइब्रा रिक्रूट माइ आर कमाइ सोइनो कराई कान में याउकी जिगा ऑफिसर रिस्पांसिबल ऑफिसर में फजना अकाउंटेबल होगा माइ पेनल्टी में पीबी रगदी सी में थोकतना साई रिक्रूटमेंट दे होरगा प्रमोशन दे होरगा मोइ मसा सेमलोक चरगनेबा सी पेनल्टी समा याउद्रे से सखुई गा तो दोरे मायाम तो से कोइ जेलगा SSB सेमरी फरनी खोलनी दौले रगा साई की सोहेलकदा सोहेली मिदुगी अकाउंटेबिलिटी सुमो लेहंद्रे मिनिस्टर लेवल माना मिया अदु हापी on हारपने हारगदि अदु होपथो तसेना अदु हापोय आईडी गमदना मथगदे हारगदि हाय हापकिने हारगदि अदु इंक्वायरी तो थिरो अदु केस में हमसे काय थोलेनो अदु गदबी तो सी केस और थोक तो से अदु केस थोक कानसदा गवर्नमेंट लायबिलिटी कैम पैसा कैम तिंगे जै पैसा कैम तिंगे तिंगगदि सी से होई तोरब तक कनी है also across the board अखोई तोलब मथंगी सही समा अखोई की केस लोइ चंग्रे पैसा से अदर इंक्रीमेंट ले रोय खितंग मिगोन अकाउंटेबल होगदी सोइदम तो नरिना अकाउंटेबल सुमो इदरना खंजल रो सोयरगा सरकार ताइनजर सरकार के एम्प्लॉय रो ताइनजरगा अदो अमन ngam लोइजखरे अदो सोहेली कांगुदर केंद अदम माना अदम फ्री जखरे सि लेबनि अखोई हनन सोइबने तोरसुबो अदो SSB लेरगा जो सिक पोसी दम मखोइन अकाउंटेबिलिटी ले हंद्रगदी अदो सोइनि MPSC लोक अकाउंटेबिलिटी लेतबिना हा स्कैंडल हम थे कना पने सोखरगे तोरग मखागी लेवल की अमनि सस्पेंस लेगा हारनि अदो मथकी पानरी कांगुदर केन तोर लेना सि अकाउंटेबिलिटी ने हेना मरु एदुगा सि सिस्टम में डिफावा सिस्टम में हाइ साइगी अखोगी सी स्पेशली C&D एम्प्लॉय लेवल से नक्साई कनगी सुगाता मित्रन हाई रिपोर्ट माइना कंप्यूटर पार्ट को मनी से पियोन हाई कांसिदा एनी एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया फिशरी डिपार्टमेंट हो गया सोशल डिपार्टमेंट हो गया एनीवे द फिट हो यानी मोइस बोवा अमाइ तो उतना सी लेवल की एम्प्लॉयज सिदी साइगी खनबा सुवारोय अरुगा वारफम सोक्ते तौरब ऑनेस्टली तो वारुगा कोई रूल रिक्रूटमेंट रूल अरुगा मागी criteria kapirina mandate matumina nang form fill up tore surabrangi education qualification tapchan suraga magi especially by entrance by khat oni haragana by khat pass obra singa ti yeng chakhi dang sai pe kemta ayamana do se problem am sel tokhrani adu si khalle na khoi gana se problem loirani se sida adu si adu kon kan tokte khoina MPSC so hanan thena khra de thaina khoi gi gana gi angang sing medical gi पैखा की खान PMT पैखा प्री मेडिकल पैखा तो कांसे सो पैखा लोइदंगा आंसर स्क्रिप्ट में दो पोखम लेर में तो नहीं पोलना अखोई ऑनेस्टली से आउट अबाउट अकाउंटेबिलिटी आउट रगे दम सोइदरम लेनी अरुगा सिस्टम में ना स्ट्रक्चर रे जैसे फारे स्ट्रक्चर ओके सिस्टम अमा इंट्रोड्यूस तो बा लहेन मजिमती कोई रिक्रूटमेंट प्रोसेस ता याम चाव बकाना बमदी पिदुरी अदुबो अखोई मणिपुर दसु मणिपुर कोई पब्लिक सर्विस कमीशन MPSC लेजे तारगसु 2016 की इनफेमस ओइबा अदु मकल की कंबाइन कोई मणिपुर सिविल सर्विसेज कंबाइन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2016 हैदना लेगरे मदु अमु हुजि हनगदबनी मदु असोय मयाम याव हैदना केस थरकपतु हनगदवनी न हरिनी मरबदुना MPSC ना लौजब तारगसु मदुदा ट्विक तौब यारंबा मफम लेरंबा अदुगा ट्विक तौरमे हबजे खांग मतुंगदा एग्जाम हल्लो हर फौदा मदु कना कना नो ट्विक तौरमिदो मखोय की अपाम कैंडिडेट हापसन होने में कनानो हैबगी अंगसागी रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स तौनबगदमक्ता तौदबन तौभम लेतब हैतारे सी लेतारगदी इवन SSB की मॉडल से लाए खलो सेम MPSC की मॉडल से SSB लाए अदुना सुमायना करिगुम्बा कहतारे अरान बथबक अम योरफ मतम मदुगी अकाउंटेबिलिटी लौबिनबा फिक्स तौभम से लेता तारगदी SSB लिंग बेसु थोदोना कानबदि लेदौदी मानरे तो कानब मयामदि लेदौदी SSB यारक मतम से खिदंग चैनलाइज ओरक पर रिक्रूटमेंट से अदुमदि उरी अदबु अदय दुरकरी वाफुन थमनि ये जजक मदला संगतंग साई MPSC की इनफेमस 2016 की एग्जाम की केसी यमोरगा मदुगी मोंगदा SSB दसु थोलोई हानिङै दि लेति अदुगा माइ थोलक तारगदि अदुगा हानदगी मदु थोलानी हाइदुना कोइना यामना कैनु ओइ भाइतारे
नेगेटिव ओइबा नतगा क्रिटिकल ओइबसु लाक्त्रिङाइदा हाइतारे सुनो थोलोत्रिङाइदा याम क्रिटिकल ओइबसु दुम फदौदी मानदे अदु एसएसबी अम लाकपदि याम काना दुम लादु ngसागी ओजा प्रदीप न तापिखिबदा अखोगी अकाउंटेबिलिटी एरिया से अकाउंटेबिलिटी लेरगदी एसएसबी लागदी एसएसबी लाग मतम अकाउंटेबिलिटी से लेतारगदी काना बसे फंगनी खंबी ब्रकमा तम चुमे राज मणिपुर मणिपुर सरकार की सोबी क्या सोई से अखोगी सेनेटी लिस्ट सेम हाईकोर्ट चलबने सेनेटी लिस्ट सेम सेरातुन सेम की हाईकोर्ट चलरीबने सेनेटी लिस्ट लालेना सिबो सोए मणिपुर डिपार्टमेंट प्रमोशन से जॉब प्रमोशन की पोस्ट सेनेटी लिस्ट सेम फजना फिल सेम गमदे अदुगा लेरिसी कनो तौबा यान नुआइबा पोलम खंग हाइजरकांदा से मौसा अखोगी मेडिकल तंबगी नीट की पैखा लेतिङैदा मणिपुर सरकार लौजरिङैदा अखोगी डायरेक्टर डब्ल्यू मोतीलाल लेगिद्रेको माना तौबसिदा अखोगी पेशा मयाम अम लेबा हाना मेडिकल खंगिबसे मार्कति सुजरगसु यामना फिल ओइदो मयाम ममांगदा खंगिबा आरामा तौगी पोलम लेबा अदो मयामना नोंमा मोंदा कमाई तौदोनो सी हयेंग चिति मयाम की कोता मयाम मंत्री के एमएलए की ऑफिसर की मयाम इसला बगान कमाई तौदो हाय कांदा ए आई तौगी येंग हाय माना ngasi पैखा तौरे नोंगालगा माकलोनो थेदोकनि थारौना माकलोनो थेदोकनेबा अमाई तौदना लेगिद्रे अखोगी आके ngosna मणिपुर मान खलम पैखा जे मा बीसी थोय तौथोक बेसिस अमा यावना अदुनो हुजिसी करिगुम्बा साइगी इसाब सेक्शन बोर्ड सि लाकादा मधु करप्शन तौबगी चांस ले हाइबगी पोसी अदुम तामो बदेम हाइजे आई एग्री अदुदि अखोइसु अदुम यानिङेबको अदुम थोक्तोइनेबा अद मसिदि अमु खरा मु हन्दानि हाइतागदि मणिपुर कमिशन खरा लेबा सर्विस कमिशन ओदि स्टाफ सेक्शन बोर्ड ओइदोइनि अदि इन्फॉर्मेशन कमिशन ह्यूमन राइट कमिशन सिगी कमिशन म्यांगी मु स्टाफ सिंजे सिगी केडर अमा सेम्बा आइजे क्लास 2 की ऑफिसर बु केडर सेमंग मोइजे ट्रांसफरेबल ओहनबा अदुगी पोतुमा अदवाइदा किसिगी कमिशन म्याम सिगी मागी केदरमा सेम ट्रांसफरेबल ओहनबा ग्रेड 2 बोबा से हुजिकी खोगी आईएसएमसीएस अदग आईपीएसएमपीसी अदुम ट्रांसफर तौबा याइदना अदुम डिपार्टमेंट अदुम पुया याइदना अदुगी मोय अदुम बगी पोतु नतबिदा से डिपार्टमेंट लेंग लगिदो कामुद अदुम ट्रांसफरेबल ओहनबसे केदरमा मदुई कमिशन सिंगी केदरमा सेमका अदवाइदे ओगदी माना लाना तौगी चुमना तौगी तो पोतु अतोबा मागी महत अतोबा मी मदि ला खंगदी अदुम खंगेदना पोते मा तौर मसमाइ लान तौर मी खंगेदना अदुगी पोतु अदुना हुजिची एमपीएससी तौरिजी हान लगिबा स्टाफ सिंग मेसिने सिंगदुना अदुम तौबुदो अतोपर खंगदबै वारिनेबा अदुम खुचाबिदा याम हाइनिंग दे मणिपुर द फाउगिबा एमसीएस एमपीएससी फाउगिबा मी सिंगसी ये खोगी खोना मनुंग दा तोंगाना जेमकांदा सगी मागी मनुंगी मरी मतागी चोंगप चोंगका द थोंगबो याम तौबगा लेरिबको अदुना साइजाम निंबा काइनिंगाइनी अदुगा ngसाइगी मणिपुर की सरकार की लेरिसी डिपार्टमेंट अमगी तमागी थबक लौबा मतमसेदा मोइजी डिपार्टमेंट जी कनोनी मोइ थबक लौबगी पोतो साइगी स्पेशलाइज्ड ओइदबनिना असोबसु मयाम लई अदुमपु अखोइना अइना साइ अमुसु हाइजग्रे गुड गवर्नेंस अमा थमजे तागदी इफिशिएंसी लैबा अदुगा यामना कइतारे कंपिटेंट ओइबा अदु क्वालिफाई ओइबदि दरकार लै अदु हुजिक डिपार्टमेंट म्याम दा हापिबसिंगजे सेदा क्वालिफाई ओइदबा म्याम हापा थिंगनैबसे अखोइ आरटीआई थाबा कांदा थेंनरीसे चाही सुदबा यावरमी चाही हेनबा यावरमी अदगी मागी कनो दु साबि सापा मणिपुर अचौबा प्रॉब्लम अमगा लैबा मणिपुर सिंगसिगी स्टेट अखोइ खनबदा मति चानि एसएसबी लाकेरा हरबा लाकेरा मणिपुर थबक खनगिबा म्यामसे साकी क्लास 3 के 4 का मोगी सर्टिफिकेट से चुमब्रै ने सर्टिफिकेट सु तोरिबा बोर्ड नत्रका काउंसिल नत्रका यूनिवर्सिटी दा अमत थादेबा मणिपुर सरकार अदो खोइना फेक स्पोर्ट सर्टिफिकेट की नुपी के साइ खमदुदी स्पोर्ट सर्टिफिकेट पोदी जी तौनरेबा कंप्लेन तो बदी मोइ जी लोगो का हाबा सर्टिफिकेट पीरेबा सर्टिफिकेट हाना पमिने मेंशन मदु यादनबा अदो जी मणिपुर दा खोइना हंग बाइतारे आरटीआई दा हाइबा दिबा मजी मोगी एजुकेशन कनो दा बोर्ड ता मोगी काइतारे को मागी क्रॉस चेक तोबसे सर्टिफिकेट जो चुम्ब्रा लाम्ब्रा फोर्जरी रा फैब्रिकेट सर्टिफिकेट लेजे सिगी जे मणिपुर सरकार की थबक लो म्याम से अमत थादेबा मागी बोर्ड नदर काउंसिल माई सर्टिफिकेट चुम्ब्रे जे थादे मसी मागी डॉक्यूमेंट्स जे वेरीफाई तो वेरीफाई तो मसी वेरीफाई तो भाई मसी याम लेरे वेरीफाई तो जी अदो अखोना इन्फॉर्मेशन कमिशन जे हाइनरेबा अदो मसी अयामन मसी वेरीफाई तो दमने जे मोइ डिपार्टमेंट सिंग दम यायबा सि मणिपुर द सनदेना व्हाई करिगिनो सनदिसि स्वाइदनेबा बेरा लाइसि अदुना सिगी पोस्टिंग तौरगदी वेरीफाई तौरगदी अदो सागी फेक खरा नत्रगा सागी मार्क्स सुदब खरादी अदो अमनने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की थबक तौरबा अवतागदी मासिना डिपार्टमेंट की अयाबा मागी परमिशन यावदना मा स्टडी तौबा यादेबा मणिपुर हजि तौसिदे डिपार्टमेंट थबक तौसलनी अदुगा कॉलेज अमदा मिंग जनसलगा पैखा पंथा थारनी साइंस वगैरह रेगुलर कनो खंगदे हाय प्रमोशन मदना माइ सर्टिफिकेट पुरानी असेंबदि सिविल सर्विस कंडक्ट रूल हाइरिदी माना
माना लाइक तम मखा तम बाय बसे डिपार्टमेंट की अयाब याउदबने मागी लिप सेंक्शन तबुदबने नतगदी मदो मिसकंडक्ट सिंगेबा सिविल सर्विस कंडक्ट रुंगी मतुगिना अदो सागी मणिपुर टेक्निकल यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर से असि मिसकंडक्ट तबुनेबा माना पीएचडी मणिपुर यूनिवर्सिटी हिस्ट्री तबकांदा मागी पेरेंट डिपार्टमेंट की अयाब याउदेबा सेंक्शन याउदेबसी अदुना सुमानी मणिपुर की डिपार्टमेंट मैम लोई लेनिबा अदुना गुवाहाटी हाई कोर्ट की अदुगी केस अमा अखोय मणिपुर गुवाहाटी हाई कोर्ट लेंकांदा माजी कोन असि तौरकांदा एलएलबी से लोन तमकांदा पैखा थारकांदा अदुगी मागी सर्टिफिकेट पुकांदा अदु चनबा यारोयना अदुगी केस लेबा अदुना मणिपुर तौरिसे ngसाई मोलिसे प्रमोशन की मतमदा हाइतारेनेको पैखासे कनो तारे पैखासे कनोगी कोना थाबा अदुगी प्रमोशन मतम पुथोप लेबा थबक तौना इन सर्विस ता लाइक तम गाइतारगदी गवर्नमेंट की सैंक्शन लिप सैंक्शन अदुगा मागी सागी कनोगी सर्विस की मागी कनोगी परमिशन जागुदौनेबा सी सिविल सर्विस कंडक्ट रूल याम क्लियरली इरेबनेबा राइट अदुना सिविल सर्विस कंडक्ट रूल ओन जागिनेबा ओन जाई सनबा पोनेबा अखोय मणिपुर सुम तौरिनेबा अदा मणिपुर की खरा सेमदोक सादोकपा अखोय मणिपुर की सागी आरआर हाइदो अदाइदुना अमनेबा अदु कंडक्ट रूल ददी चमाने हेबा ओके अदुना मणिपुर दा सुगुंबा पोर कासे याम यंजनिंगी अदुगी कंडक्ट रूल लु येंगदिने मोइन हजि मणिपुर दा तौरि म्यामसे अयामबने सी लुइना सस्पेंस चपा नत्रगा अदि अनबिकमिंग ऑफ पब्लिक सर्वेंट ओएबा अनबिकमिंग ऑफ ए पब्लिक सर्वेंट हाइसे मागी कंडक्ट रूल यंगादि अनु कंडक्ट रूल दगा तौदुना हसिक्सी अदि मणिपुर सरकार याम लाइथोक बम लेरिबा हाई कोर्ट केस चलबा हाई कोर्ट ऑर्डर दबा समाइना हाइबे यावरिबको माजे आराम म्याम तौरबा हाई कोर्ट केस चलो हाई कोर्ट केस कनो ऑर्डर पुरो नंग दु याहन के हाइबे पोसु लेरिबा हाइदि असोय म्याम सोयरगा हाई कोर्ट केस चलनी अदु सरकार की लेपदरबु उकिंदुना संगदमनि खंगदे चतमनि खंगदे माना खंगदमनि येलरोय प्राइवेट पार्टी ने nganghrani अदु आरामद चुमहन बाय तारे असोयबदो चुमहनबगी पोसु याम चाउना सी लेरिबसे अदुना अखोय सुगम मयाम गसी खरा खनबम संगी अदवा येंगो कादने अखोयना मणिपुर की लेरिबा अखोय मीसिंगसिगी अखोय मोरल से समना हाय कांदा सेंट्रल गवर्नमेंट की अफब डिपार्टमेंट ने लाकपा खर सेक्शन डिपार्टमेंट हाइबजिंजे अखोय मी खर यावरबा मरोयना मैतै हाइजगे मैतै जे यावरबा अदुम डिपार्टमेंट फरक तारबनेबा से इन हाइनिंग हाइबरसु बाई एंटी मैतै देबसे से अखोय एजी दा मैम अदुम से अकाउंट जेनिंग ऑफिस खंगेदना मैतै खर यावदे ते एनी खंगे हे अखोय से यावरबा ngamna ba yana ba gina pusa pugi pose si yam taweba aduna masi akhoi gi mi sing je adum ai di masi horak ba da akhoi gi jinda karino akhoi je mosaning ba gi chumna tawde pose okay masing yam yaw ba gi poram leiba aseng ma tawm kangbu sina muk mai tawi temta sang ma yeng na ba gi pot aduga sagi aseng na chumna tawba kangbu sina mu wa ba mina nusi da ba mi yek na ba oi ba gi poram leiba se asuma tawm mi se phaba tawm mi se yek na ba mi gi mina nusi da ba अदुगी पोल लेबसे मसिमदी अदुम मणिपुर दे ले सिगुम्बगा मैम से कोई मोरेल गासे अखो इसाना ओके समदो खतबा हैदर लेगा कि मार्केट समदो खतबा नॉट ओनली एसएसबी खंगनतना लेरिबा तोंगान बा सोय मैम यस इवन चीफ मिनिस्टर मसाम सुपरली मणिपुर से एनी सिस्टम जे पायरु मतमदा किंधगे तो बंगा ता आयाम बलु लेरे मनबदुना खोगी थबक लोबगी एरिया सिदसु किंधगे तो लेरे मसे मसी स्ट्रीमलाइन तोनुगी दमकता ग्रुप सी डी की थबक लोबसिदा कोई ए बी की दमकतदी एमपीएससी लेरे सी डी रोक मतम सिदा एसएसबी अमा स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड अमा लेहनसी हबगी अपाम बदुनितना मसी की सिस्टम से लागता रगति खर मखैदी स्ट्रीमलाइन तरुकपा ngamgadra haibagi माइकेरोम दनी हुजिक याम कने यंगै से दुबो लैरिबा असोय मयाम सी यंगजन मतक ता असोय बसी नॉट ओनली कम्युनिटी स्पेसिफिक हाइब तारे अमखता नतबेदा एवरी कम्युनिटी दसु अफब तोबसु मयाम दरगनी मैते दसु अफब तोब मयाम फतब तोबसु मयाम अलमा तोदना एनी अदर कम्युनिटी दसु अफब तोब मयाम सु लेंगनी फतब तोबसु मयाम दरगनी मरमदुना हाइरिबा फतब तोरिबा मयाम सी मसिसु थिदोकपा यंगथोकपा दु मसि तोब ngamdana सिस्टम मैकेनिज्म अमसु लेहनबा मदि मतक तादुनी along with SSB लेरे अदुन अतै मयाम सना फ्री हैंड थादोग लैतारगदी फनयामना SSB लेरसु फनयामना MPSC लैतारगसु लैरिबा प्रॉब्लम से अदुम लिंगर ऑन तोरगा नत्रगा अमुक हेना एस्केलेट तोरपु याबगी ओतुकुस अदुम लेरि अदुना जसा तो महुजिक SSB मा लाबनिना मसिकी कानबा खुदोंग चागदबा मयाम दि लेरे खुदोंग चादबा मयाम थेंगनरिसना मरम मोरगा खुदोंग चाबा मा लाक्तु सिदा खुदोंग चादबगी मपैसिना हाइतारे मसनि हेमन गिदना खुदोंग चाबसिना कराय फाव काखरप ngamgudर हाबगे नुंगनांगबदि दुम फोंदो पिरि हाइतर जाम यामना अदन होजि SSB अमा लागा लोय मसिना फुल प्रूफ तिना ते दिस इज नॉट फुल प्रूफ मेकानिज्म अदुबु मसिना खर मखैदि कंट्रीब्यूट तौनी हाबगी ऑप्टिमिज्म हाइतर मदोंदा पोखलपा स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की वफ न्यूज़ सिंह सुमदाय दुदि लोय याबिरी अदुबु स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड से हेना मपांगन कन्ना
थबक तहनबगी दमकता नतंगा सा हाइजो खिबा कोई सैंक्शन पोस्ट है बतारे लेजर गवर्नमेंट की सैंक्शन पोस्टिंग असी लौबो मतमदा कोई लेंगा सेल थोंगी फिल्म फतबगी वाफम हेक पलिसी फॉर एग्जांपल हाउग्रे रिक्रूटमेंट प्रोसेस हाउग्रे हाइदोक्तबगी मरम से सेल थोंगी फिल्म फतबने से हे अदम हाइबगी ममांगदा हाइगिबे लय हाइतारे हंदक हाइदे तारगसु हंदक हाइद्रगसु हाइदोक तारगदी ओके सेल थोंगी फिल्म फतबसिना हाइदोक्त्र माने हाइबगी नोशन दो अदम लय हाइतारे अदना ऑलरेडी सैंक्शन पोस्ट गातनी ऑलरेडी लेजरबा माई पोस्ट में मधु लौनबगी दमक्तसु मतम चंगबा हाइदोक पंगमदबसी एसएसबी लेरगदी ngamakedra haibagi wafumduni kamai yengbe adai जरा सैंक्शन पोस्ट का प्रपोज पोस्ट का अन्य सी अखोगी खेनाइबा अना सैंक्शन पोस्ट दी ऑलरेडी ngasa ki magi payment kari kara loina masi kedo gebda masi loi leigrable bai mai mafam makham do ado manage torga government su lengang na ju yarani haidana central fund dai orsu state ki share dai orsu moi ni punjan narga bu orsu masi tham leigrabne bi amak tawdana adu regati combine torga sel tum phibam phatabadagi sanction post a new propose post to di e noi department propose torai se masi se manga ji hapaji noi na sam tor posida manga ji helalaji tara ji helalaji kaisu kaide adudi aduga sanction post di adugumbo waido sumna khaki miyam da ut chaina na ba khangjadaba sing da ut chaina na bani haina ai khanjai ado atopa mana ngasai gi hujiki MPSC ki maong da koi SSP la kan sita kanaba yu uroidra haibdudi ai di sam phanayam kanani dikhale kai gino haibda si khenayeba mi du phana phatragasu MPSC leibisina MPSC की फत्तब मैम ले रहा है जो 2016 की यामना इनफेमस होइबा अदुबा केस से लाख मतम दा उजी याद्री सिटी ngam grisity kenona tawge tawradi sai kenona ngam grisity asai gi mara lejeda ba ebdi yamna aspirant maduda afaba candidate campusing haitare moina tharakpa matam da khan gi bijing du phatti habana te moi ju loi pari ngakta ne du moi manung da seng jang ba ma yaram badagi amani yaram badagi maduda hojik lurei di kaino habada maduda kai gino hujiki lairiba posiga siga kanane hana pharake na haiba matam sta aina SSP link basi am phai hai ji kai gino hai matam da se aina minister oi targati chief minister oiba natragna cabinet minister am da yawba aise mathangi vote su lep poi hania leiti soi lep toine ba vote ji juar ne ba adam mathang ju political party am da affiliation torga lep tori bani na kadra bukta political party tu gi mi juna aya bakaraga mana asagi sarkar semba du da absolute majority or magi major role do log targa di e khoi mini he adu matang du di ma chen aram do dum thup sang rona dum hai du ne ba adu bu MPSC ki chairman du di board lep mi na te ba adur gadi magi di mangon di e yare madu mara lair gadi adu case to ma whatever lakpa effect kudi ma logja janu adu mai she adu di kakthal ji kakthal ki duine ba ne kakthal bu matam da political party tu ki natraga na ngasai gi cabinet minister mathang da jung pai duini ai je aina lowbu da yauksalame adu di ai je mathang da jung cabinet pai re adu regadi kamai torga ai involve tori ba case tu da issue tu da kamai torga MPSC ki tu da yawram men khalone political party heavyweight am yawram mo ba 2016 ki je masi case se kamai tawni Hujik BJP की लेडीज द BJP मरक्त की अम यार मेन खलोबा 2016 की दो BJP पाइबा होराबने 17 दगी अदु मतम दुदा BJP न पाइ दिन मतम दुदा थोमजन खोचन हाइदो को यारो एदु तरो BJP पाइ कान हाइदोरे अदैदी अदुदा मु इरेगुलरिटीज मयाम लेरमेना लेरे अदुबु मदुदा BJP की अम यार मो हेवी ओरमा इरेगुलरिटी दु कमाइ तोरगनी लेजिस्लेचर नैना ngसाigi लेरिबा ngसाइ जुडिशियरी की बोरबसु एजुकेटिव बोरसु लेजिस्लेचर नैना लोइ पाइसन बे मोंग म खोइ उरिबा कोर्ट आइबसि कैनो हाबदा ngसाigi कैनोना लेजिस्लेचर ना सिजिनबगी बोंग मसु खोइदा ममी ताबगी मोंग द खोइ उरिबा अदुना अमा हाइबा लेति अमा लाइते सिजिदै द खोइ फरे SSP लिंगजी SSP लिंगा कांदा अखोइना खरे हेने SSP से मपांगन कन्ना बा करि दो वी आई हाइबदुदी नंबर 1 इहालान द रेस्पोंसिबिलिटी फिक्स द याबा रूल जी द हापसन हापौजे आइन जी द खोइना हापौबा रेस्पोंसिबिलिटी फिक्स द याबा दी 2016 की हुजिकी लरिबो पोतु द मतम दुगी MPC की चेयरमैन कनानो अदिगी दी कना कना ना रिक्रूटमेंट बोर्ड टू द कना कना कमाइ तौगी हाबगी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट अम पिरगा रिपोर्ट टू द चेनब मीसिंग दो मराल सुगलै लैतब मी ददी ओजारास मराल नमदना हापचलगा दंदी पिरगा मराल लैरे खगा कोर्ट 2016 की बेस से याद्रे खंगबदुदा याहंद्री से कनाना नो हाइदु थीदना जुम लांदी लाले लालिबो पोसे लालहलिबो मिसिना जुनते मराल लानब की सिस्टम दुना विक्टिमाइज तौरब मीसिंग तुजु नते लाइननी लालहलिसे मयाइद लेरिबो लाइजिननी अदुगा कनाना लालहलिनो दुदी यावद्रे हाइबसे करम मखल की वायन कौगेबो अदुरगदी रेस्पोंसिबिलिटी यावगे हाइबनेबा आरादुदा मा मसा मसा लालिबा लानबद थबक तौरि मीसिंग दु लोइ लैथोक बयाबगी
induna kholak pa matam sida madudai lithokhibi yabagi makhul jam leire habneba adu ragadi adugum makhul jawdaba lo ma semda ka oeba ssp semak pa matam da number 2 ani subada omr gi leiba digitize to badum makhul gi examination system yam phajan chatabi gadamne sida gi ek kai gumba scandal ma chana matam da madu do sab chaba makhul gi exemplary punishment phangan ba gi rule du semo gadamni guideline do number 2 number 3 ahum subada question setter se oja kai no su hayu Joykumar na jai question setter si yamna khoi gi integrity leiba aduga madusu kai dawi ham tan do question setter se government na mi amadagi lakh tara kun kunthra piraga thabak wan law du sur pudi monda lupa lising question set tawri jing lising mari manga yau poti ne lising ani ga piraga loibane akoi question sem bada yaw lising ani ga pi lising ani ga si chawre adu lising manga pitho aduga mi manga ne o mi manga gi question do moi ek question do pura print orga parikha examination pung ahum jathaga da exam je pung ani ta dribo phar thamo aduga hai base moi se manga si manung da su question ama khatang lo khalo moi ama khatang manga mak club seman bakka ka tonga da manga si da su ama khatang lo khalo natraga na akoi gi hybrid mode ta manga si da gi question khar ga torga collection torga lokhut kera am adumaina moderation torga adumai lokhut kera lokhut piroba adu raga di ke do ta habda question lik oira roeba aduna sigi posima number 2 ani subada evaluation torpa matam ju machine based evaluation oje omr oitaragadi mi na tawtaragadi mi is di ekta tawreba mana choigi ne ta hajel heta pinning ba tawreba adu sijima digidi Baiba si loraga koi written phase di loraga da written phase jaw do etargadi written phase loraga baiba bosi am interview tor pum tam ko se CCTV camera pa laga transparency laina madu dum mapa da open ko helu haibana taba ngasai video record torga thamba if kari gum kana gum mi am na yam sentiment sok na mana high level da competitive oi bada khaji khara khena badu di tongan bamni adu natta bada yam sathi na mana performance pajarami adu ga mama na bagi do ai di pa phajagi de je mana phajara moi ju khangba aigi tinaba imanaba do mana yan helaba ingondagi aina phajaroi kangaba mana ju aiji sak chara pukham ta da saminari ni khangineba aiji khumbangam de je personality leite je adum mi do madu du khalakpa matamda mana aigi mayokta imanabu oirga su aigi mayokta natte system du gi mayokta mana kai gumbam tharakpa matamda maduda si leire yengo nangna khungibduna sinatra mana khungibuna sini aduna nangje khandribani haidana yenghalaga monda mana record puthokibadi yadaba adum bagi close khara su semaga hariba interview se masisu maruiba higher authority hai tare ne si minister adigi maruiba minister team ching wakalakpa matamda moigi mathakta leiba hai tare hojiki kenoski mathakta leiba law court ki karigi maikai dagi yengba yabada ngasai decision di se judge am lepa kadoini judge duna dagi magi hojik leiba kenosika akoigi ukil magi negleiba ukil anisiga partner ukil anisiga judge duga moi humne yenga su yayaba kanana chungge kana lange adu puthoro confidential do angang do takto e haira bokta adu ga tor kanda lepna biyaba adu gum makhal gi yaring kai haibadi yaring kai kachin koya ji yoksan ba hai tare adu ragati kachik yam lu tar chakravyuh gi ta yam lu tham tar gadi corruption je mafam amda tawdre mafam amda tawni mafam amda tawdre mafam amda tawni le amada di ichak ta sab kani yaroi hai tar gadi maduda khajik che aigi oiba area du da aina karai bog yong na corruption taw yage de corruption gi set amakha company amakha koigi formalize to du dikhar wana thokpa aduduna amamam khakta da plop heavy power je sinagi targadi centralization system da lai targadi yar tabna decentralized to budune koigi tangai factory je adi atopa mana ngasai gi khairi basidai da hai ojang ngasai sigi filtration je hoi motpadi Manipur khunai ti mi magi ethics se phasana sum thoktinga yaroi doini maram de koina sana tharaga phi je saju phi maron taramari lolaga masidai da ising mot khraba nambul turen gi ising je masi haiba matamda madudagi tarakado drop to madu tamna su tarakani aduga madudo anai ba mayam dana phunjan gi dana ko filtered water je aidi sum thoba ising je ita taroiba natra kaigum matamda di moin nanjan gi dana makhun leita dana chendar oiba aduna di akoi gi kai doke da chicken tawba habdi thajan gare ba khoi se sudok da yaroi da mong da thajan gare adu thajal le haidana su tawdabdi yadaba ana thajal le haidana su khoi wajik chathaba yaroi adu ga sai hai economic condition phatabadagi thabak se handak haidok pangamdre ka haibse economic condition phatabadagi thabak haidok oidoribra natragana thabak haidok tabadagi economic condition phala oidoribra asigi pose
थबक सुगदबा अइना सुद्रगा इकोनॉमिक अइना लबुक तुदा अइगी इंगोन तुदा इदा मना मसिंग थाद्रगा अइ इकोनॉमिक कंडीशन फरकद्राबा अन अइ थबक सुब ताइबा अइ थबक सुर कांदा अइ इकोनॉमी अदुइ तारगदी सिन ताकपदी कइनो हाइबम तमदा इकोनॉमिक कंडीशन फतबदगी थबक हाइदोक्त्रे हाइबसिन ताकपदी थबक सुतौ तौदबा पोस्ट मयाम मा हापचलगा थबक सुतौ तौदना तोलो पिरगा फ्री द थमे हाइबसिनेबा अखोइ थबक सुद्रे हाइबसिनेबा अदे अतोपा मना ओजा ngसाइगी हुजिकी कइनो सिदैदा ngसाइगी कमाइ तौगेदा एडवर्टाइजमेंट दगी हौरगा अखोइ थबक से हुजिक थबक लौरक पोसे अहान बद प्रपोज थागलानी एडवर्टाइजमेंट चुमना थागलानी अदगिदी मागी वेरिफिकेशन चुमना तौरकनी माइ ngai जे सिंgai जे लाएना हुजि ओजा जयकुमार नगा हाइदि अम चुम पोनेबा मरमदि कइनो हाइबदा सर्टिफिकेट फेक सर्टिफिकेट हाइतार सर्टिफिकेट हुरान बसे मसिदी अखोइगी स्कैन गा तौरक खोलगा सेमबनी खंगदे अदे अमना मागी रेसादु सो आउदबा मी मा सर्टिफिकेट अदु बीए पास तौकी दगी अदु पास टू पास तौकी पिशन बनी खंगदे असिगुम बसी याम यावबा दे स्पोर्ट सर्टिफिकेट ता ngsaigi अखोइगी फेक ओइबा पोट पुथोरागा मदुम बतौबुदुसु याम यावबा सिसिंगसे हुजि हुजि पुरिबा थबक पुरिबा सिंगसे फाजना माइ सर्टिफिकेट मयाम जे फाज येंग मतम द सम 30% दी अखोइ लोइनमक कइनो तौरकनेबा अखोइ लौथोरकने एन खलेबा सिंबा फिबम अमदा अदुना सिगुम सिंसे अदगी मुक थबक तौ मा थबक तौरे तौ तौ नो जाजुक मा हाइबा एनओसी अखोइ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट से पुथोक्तना कॉम्पिटेंट अथॉरिटी पुथोक्तना थबक अम थाजलगा खलकपुदु यागद्राबा अदगी मुक अखोइ अंगांगदा अखोइ यूनिवर्सिटी हुजि हुजि जावेबा कइनो हाइबदा ngसाइगी से थबक तौरेबा गवर्नमेंट की थबक तौइनिको गवर्नमेंट की थबक तौना कोई यूजीसी की यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की स्कॉलरशिप से पीएचडी तौबद पीएबा पीएचडी तौबद क्या पी हाइबदा 30 का 1-2,000 दगी ना से 50,000 बो फंगेबा ngасai SRF का कार का मोय सीनियर रिसर्च फेलो का कार का सही अनि मतुंग ददी 50,000 प्लस ता फंगेबा सी पैसा जे दम लौथोक यावेबा ओजा मसा सिंग जो हाइरे अदो ओजा मसा सिंग जिना कैदौगी हबदा तसन्ना देबा आई इसागी इसानानिको आई हाइजरिसे विटनेस लेरबा ओजा मसा जिंदुदा सी तौरे ना हाइरबदो मदो यूनिवर्सिटी की मागी मदु कमाई तौरगा चुमथोकदगे अदि खितंग हाइरकदा जाट लाउना हेक्ता सिस्टम दना फारगा ए दुदि यारोय ना ओजा जर्नल की मतम तौएबा जर्नल मतम द पापना मोइसि जे लोइना डिपार्टमेंट दगी को थबक तौब कना नो लिस्ट पिरो मणिपुर यूनिवर्सिटी की छात्र सिंगाइनी हुजि रिसर्च तौइबो मोइ चनी जे चहुम जे सी जे कोई डिपार्टमेंट लोई थायबा लिस्ट है अदुगा लिस्ट द थबक तौबसिंग माइगी लिस्ट यावब्रा यावरे ना डेट असुक्तै तौरे लोई थारेबा थारेबा मिसिंग जे मसि कैदोगे हा मतमदा लोइना हो विथ इफेक्ट मागी हुजिक थबक चंग निमितो हावरो पैसा लोई हादोली अदुगा लोइना मथंग एक तौरता गति नोइगी कनो जो पीएचडी जो ककनी नोइगी कैरियर पूरा हाटकनी ना वार्निंग पिएबा अदुई पोतो हौजे जनेन चखरे अदु हुजि मु अदुम तौरेबा को तौबु यावरे सिबो मयाम से मसि सिंग जे कोई कोकननबगी तमकता ओजारास कैदोगे हाबदा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ना मागी एसएसबी की रूल गा से फजन सेमगा तौतारगदी कई ngमोय सोइदना ngमनी था ओके रूल इफेक्टिव रूल अमा मथौ तादर स्ट्रिंजेंट रूल लाइन द हाबो अखोइ हजि रिक्रूटमेंट की सिस्टम सेम दो एमपीएससी ले रे अदुगा एसएसपी ले रे अदसा कोइ इमरजेंसी प्रोविजन का हाबो यार होइबा से हाबो दरगे हंदक दरे कोविड लाइ हर कोविड से त लाक्टो नते लागरि कम नो हर लाकान से कोइ नर्स कर लविना दौडी आद पोने हेल्थ वर्कर कर लविना असुम लौना विज प्रोविजन हाबो यार मैंने हाना हयेंग अदुमा इमरजेंसी थोलकादा कमाय खंदरे मु रूल सेमो नदरा मु आमु कांगों से हजदी सेवा अदुगी प्रोविजन हाबो न ना अदु समझे यस अदु को यस तमन नर्स आद खन की बतो अद एम बेसी तो बदु सर्टिफिकेट तो काउंट दौरी हाइब को मदगी ताकत न मजि की डॉक्टर मैम से कोविड ने जोइ सर्टिफिकेट पे आरटीआई थानरी आइदी तसेना तौगी डॉक्टर लोगी बदुदी मसिंग दे हुक्ता आइदी मसिंग जे एग्जाम जांखै सर्टिफिकेट चाम चानी पिथोपगी हुजि जे प्रॉब्लम लेबा अदु आइदी अखोगी मेंटालिटी से कोविड वॉरियर ओगिबा मसिंगसिना लिमिटेड ओइबा अरे कोविड वॉरियर ओगिना सर्टिफिकेट पिथोकिबसिना हेना याम थोकरबा हेल्थ डिपार्टमेंट की सिजु लेरबने ओके लैरिबा अहोब मयाम जे हेतारो डिपार्टमेंट ना डायरेक्टली हैंडल तौरबगी डील तौरबगी सुम मखल की मखोइना तौनिंग तौरंग तौबा सर्टिफिकेट इशू हाइदि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इशू तौ फाउबा सुंगोय ओगिदबा नत्र मतम खर ओगिबा मीदगा तुम एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पिथोखिबा याबगी सुम स्कोप मयाम लेरिसे डिपार्टमेंट सिंगसिना डायरेक्टली डील तौबदगी प्रोबेबली ओगिबनि मरमदना हारिबसी डिपार्टमेंट हैंडल तौबगी महोता एसएसबी ना स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड अमन तौरक तारगदी अयाबदी लोइना मसी रिड्यूस तौरतुनी रिडक्शन लानी कोई सिस्टम दलरिबा माल फंक्शन मयाम सी रिड्यूस तौरगा हेन इफेक्टिव ओइबा सिस्टम मोइने तो हेन इफेक्टिव हनु गुदम हारिबा सिस्टम सिदा लैगदबा मेंबर चेयरमैन मेंबर खनबदगी होरगा मसे करमाइना रन तौनी क्वेश्चन सेमबदगी होरगा एग्जाम कंडक्ट तौबदगी होरगा कोई इंटरव्यू अदगी करिगुमा माल फंक्शन मिसकंडक्ट नंबर योरकु मतमदा मदुदा करमाइना penal provision penalty करमाइना पिकते हाइम सिंबगी एवरीथिंग एवरी नूक एंड कॉर्नर से निंखे ना टाइटली स्क्रू से
टाइट तौसल मतुंग सेम एक्ट अमगी मखादा कॉन्स्टिट्यूट तौरप SSB अम ओइतारगदी यस मणिपुर दा लैरिबा करप्शन की चांग से मरोइना कोई क्लास C and D की थबलोक मतमदरी याम चावना लाक्सन मंगंबगी ममी अमदी तारी ऑन द नोट ngasi वनदी मनु हुनगी थरम से मतंग शावल सुंजरगे ngasi थरम से दा ओजा सनातोंबा ओजा प्रदीप अमदी ओजा जयकुमार लेंगबिरक्तोना थरम से थवा पिखिबा अमदी मपुंग फान गुदम तो ओजा हुमक पोरोबिसदा मुकन था पंडुचरी अप्रिशिएट योर जॉइनिंग मसने ngasi मनु हुनगी थरम ngasi एडिशन से करम तोबी बगे को खन बरक यागने कोई मेल आईडी impacttvnews@gmail.com नत्रगा कोई फेसबुक पेज www.facebook.com/impactvmanipur दा join to birka comment and the feedback tabir piyagani. Well, ladies and gentlemen, thank you so much for joining us on the other side of the screen. Until next time, this is Raj Nongthombam signing off. Kurumjeri. Winner Mahisang, admission open for 6-month foundation course for both CVSE and COSENT Class